U prošloj epizodi. Ne može ovako završiti. Ne porazim li te u ovom dvoboju, Pegas će zadržati Mokubu. Ne mogu to dopustiti. Što hoćeš reći? Prisilit ću te na povlačenje. I osvojiti ovu borbu, Yugi. Možeš napasti mog troglavog ponovno i poništiti moje preostale životne bodove, ali učiniš li to, žestina borbe mogla bi me izbaciti iz ravnoteže. Napadni sada ako se usuđeš. U suprotnom, kunem se da ću te uništiti sljedeći potez. To jest, osim ako nemaš hrabrosti krenuti u napad. Ne, to nije u redu. Mora postojati drugi način. Ne postoji. Kaiba, nikada se nisam povukao, pa neću ni sada. Gorštaku, u napad! Ne smiješ poduzeti taj rizik! Ima pravo. Ne možemo to učiniti. Stani! Napad, bijela munja! Da je pokvareni gad uništio Yugija. Da je Yugi učinio što je trebalo biti učinjeno, on bi sada ulazio u dvorac, ne ja. Tvoj potez! Tvoj potez! Vrijeme je za poboj! Yugi! Ajde, Yugi! Zašto nam ne želi odgovoriti? Nikad ga nisam vidio ovakvog. Totalno se izgubio. Pa upravo je izgubio jednu priliku da spasi djeda. Yugi, dopusti da ti pomognemo. Što mi se događa? Napadni sada ili se kunem da ću te uništiti. Kaiba, nikad se nisam povukao, pa neću ni sada! U jednom se trenutku borim s Kaibom, Yugi! a u sljedećem se borim sam sa sobom. Odjedanput je ta druga prisutnost unutar mene spremna učiniti bilo što kako bi pobjedila u dvobaju. Morao sam dati sve od sebe da ga zadržim, ali to je dalo Kaibi priliku koju je čekao. Prepustio sam Kaibi meč, ali nisam imao izbora. Ta druga prisutnost je mogla ozbiljno nauditi Kaibi da ja nisam ponovno preuzeo kontrolu. Bojim se što će se dogoditi sljedeći put. Što će se dogoditi ne budem li je mogao kontrolirati. Ne smijem to riskirati. Ne smijem se više boriti u dvobojima. O, moramo nešto poduzeti, Joey. Da, dobro. Ja ću ući. U redu je, Yugi. Izgubio se samo par zvijezda, to je sve. Evo, uzmi moje. Do groba sam ti dužan što sam uopće dogurao ovako daleko. Ali što je sa... Mojom sestrom? Znam, treba moju pomoć. Ali djed je u opasnosti upravo sada. Moram uvesti Yugija u dvorac. Molim te, Yugi. Ajde, kompa, šta kažeš? Idemo isprašiti Pegazov jadni tur i vratiti tvog djeda. Ajde, Yugi, želim da ih uzmeš. Ne smijem se više nikada boriti. Ajde, dođi sebi. Doista me počinješ plašiti, čovječe. Joey! Pokušavam ti pomoć, saberi se malo. Daj se smiri, Joey! Ako ste ovakvi prema prijateljima, baš me zanima kakvi ste prema neprijateljima. To je Mai. Što je? Ako imate dovoljno zvijezda za ući u dvorac, što radite ovdje? Zbog Yugija. Izgubio je svoje zvijezde od Kaibe i sada izgleda kao da je izgubio volju da nastavi. Znači, Maleni je napokon izgubio jedan, ha? Imate sreće što sam naišla. U redu, Pegaze. Igrao sam tvoju igru i pobjedio. Sada dolazim po tebe. Kaiba mladiću. Hoćemo li mu nazdraviti, Kroke? Što? Nazdravimo u Kaibino ime i u ime njegove zapanjujuće neočekivane pobjede nad Yugijem. Naravno, ako misli kako može samo ušetati ovamo i spasiti svog jadnog malog brata, tada precijenjuje svoje šanse i podcjenjuje moje sposobnosti. Ali vidjet će on vrlo brzo.
Dobro, sad slušajte. Osobito ti, Jugi. Poražen si, ali to ne znači da je smak svijeta. Kad su mene porazili, i ja sam mislila kako je to kraj. Ali je onda Jugi uskočio i spasio moje zvijezde. I sad vraćam uslugu. Nemoguće. Dobro kažeš, bez njih ne možeš osvojiti novčanu nagradu. Nisam baš tako blesava. Pa ona već ima svojih 10 zvijezda. Nije ni čudo što je tako darežljiva. Prestanete. Hajde, Jugi, znaš da ti dugujem, zato ih uzmi. Zemlja zove Jugi, a zvijezde ravno ispred. Ajde, uzmi Majine zvijezde, Jugi, pa možemo svi zajedno otići u dvorac. Molim, moje zvijezde ti nisu dosta dobre. U redu, ja ću ih zadržati. A tvoji prijatelji ti mogu brisati nos, derište. Odrasti, nekad pobjeđuješ, nekad gubiš. Maj, nemoj se ljutiti, ali ti jednostavno ne razumiješ. Ali razumijem. Vaš prijatelj je izgubio jedan ušljivi dvoboj i sad je prevelika kukavica da bi ponovo igrao. Nije li tako? Hajde, kukavico, bori se sa mnom za njih, sad. Ja ću se boriti s tobom. Da, ja ću se boriti s tobom ovdje i sada za Jugija. Ti i ja. Upravo ovdje, upravo sada. Jugi treba te zvijezde, a ja ću ih osvojiti za njega. Ma daj, budi ozbiljna. Amaterka kao ti nema šanse protiv mene. Ima. Dušo, baš slatko to što se zauzimaš za Jugija, ali slatkoćom se ne osvajaju dvoboji. Sad ću te zadnji put pitati. Jesi li sigurna da se želiš boriti? Što kažeš? Mislim da je Jugi u dobrim rukama. Iskreno se nadam da si u pravu, kompa, jer sve ovisi o ovom jednom meču. Onda što kažeš, Teja? Spremna? Potpuno. Hajdemo. Vrijeme je za dvoboj. Jugi je još uvijek izgubljen i zbunjen. A možda će ga malo akcije prenuti iz sna. U redu, Maj. Igram malog anđela. U napadu. Što je to? Ajde, Teja, to nije smiješno. Igram okrutnu damu. U napad. Položit ću i ovu također, neotkrivenu. U redu. U napad. Skoro me je. Znaš Teja, ako se treseš od straha nakon jedne runde, možda bi trebala odustati odmah. Ni slučajno. Idem do pobjede. Kreni, darovita vilo! Još jedna od tih slatkih karata. Daj, molim te, borimo li se u dvoboju ili biramo mis? Mudraci? O, sjećam se. To je karta zamka. Kad bih se samo sjetila što čini. Misli, Teja, misli. Bolje da se sjetim što prije. Neotkrivena. Ok, klimav početak, ali mislim da se Teja snašla. Nadam se da si u pravu, Joy, jer sve ovisi o ovom dvoboju. Kreni, darovita vilo! Napad čudotvornom prašinom! Zašto joj toliko treba? Napadačka moć moje vile je veća od damine. Trebala bi je uništiti. Nešto nije u redu. Ali što? O! O, ne! Oprosti, dušo, ali aktivirala sam svoju čarobnu kartu. Trnovit bič, moja najdraža. Daj mojoj dami dodatnih 300 bodova za napad. O! Više nego dovoljno da je obrani od tvoje glupe vilinske prašine i također uništi tvoju vilu. Prekasno da sada opozovem svoju vilu.
mogu. Moram se samo nadati najboljem. Sada, moja okrutna damo, napad bićem! Što kažeš na to? Tvoja vila pretvorena u prah. Pametan potez. Maja je natjerala Teu da je napadne tako što ju je navela da misli kako njezina vila ima najviše bodova. Ali ono što Maja nije otkrila sve dok Tea nije napala, jest to da je imala spremnu čarobnu kartu za pojačavanje svoje dame. Još jedna takva pogreška i sve je gotovo. Da imaš i najmanjeg pojma s čim imaš posla, odmah bi odustala. Ovo neće postati ništa lakše, znaš. Zašto ne odustaneš i vratiš se navijanju? Ne, neću iznevjeriti Yugija, Maji. Molim te, ako je ovo početak nekog govora o prijateljstvu, zadrži ga. Čula sam sve tvoje jadne govore, a po onakvom Yugijevom izrazu lica, rekla bih da je i on. Povuci to! Hajde, priznaj, svi vide koliko se bojiš. Ti si samo malena djevojčica koja se slučajno našla u prvoj ligi. Ali svejedno, naučit ćeš na teži način. Okrutno pero. Ja sam na potezu, dušo, i ja igram ovu, neotkrivenu. Ponovno neotkrivenu. Mrzim kad to čini. Onda ne znam što ću odigrati sljedeće. Pravo prijateljstvo. Hej, to je kao svi mi. Svi smo zajedno u ovome. Čovječe, voljela bih da je ova karta jaka kao i naše prijateljstvo. Tad bi mogla poraziti bilo što. Imala bi i Joyevu hrabrost, Tristanov duh i Yugijevo srce. Ti to možeš, Tea! Uz tebe smo! Naprijed, Tea! Yugi, jesi li ti uz mene? Možda je ova karta stvarno jaka kao naše prijateljstvo. Pa, postoji samo jedan način da to saznam. Pravo prijateljstvo u napad! Cijelo si me vreme pustila da čekam zbog tog malog debeljka. Dobro onda, okrutna damo, napad bićem. Ne tako brzo, Maji. Postavila sam zamku. I sada se sjećam kako djeluje, stoga aktiviram mudrace. Mudraci? Baš tako. A mudraci smanjuju bodove za napad protivnikovog stvorenja na nulu. Zato je moje prijateljstvo neozlijeđeno. Mislim da sam ju ja naučio taj potez. Da. Ako pod učenjem misliš na sve one situacije u kojima te porazila. Pazi se. Imaš pravo, Maj. Možda se i bojim boreći se s tobom za tako visoke uloge. Ali ova me karta podsjetila na nešto što mi pomaže da se suočim s tim strahom. Moje prijatelje. I znam da ću sa svima njima koji su uz mene ja pobijediti. Kao što i karta kaže, pravo prijateljstvo. Bez obzira koliko stvari izgledale crne, posebna veza koju dijelim sa svojim prijateljima će uvijek naći način da se probije. Možda se bojim, ali to me neće spriječiti da se borim. Ili da pomognem Yugiju. Ili da dobijem ovaj dvoboj. Yugi, dopire li išta od ovoga do tebe? Zar ne vidiš, Tea stavlja sebe na kocku zbog tebe? Iako je prestrašena, nastavlja se boriti. Pa stvarno je nevjerojatna. Lijep govor, Tea. Zapravo bio je toliko dirljiv da gotovo osjećam potrebu za povraćanjem. Zaveži! Dosta mi je bilo tvojih uvreda! Pouzdani čarobnjak. Igram ga u obrani. A to nije sve! Igram kartu Srebrni luk i strela koja pojačava moje stvorenje za 300 bodova. Nemam ništa protiv. Nije da ja nemam čarobnih karata. Kiborg štitonoša. Reci mi što kažeš na ovo. Sad će napad okrutne dame biti 500 bodova jači. Ali čekaj. Odigrat ću također i ovu poništavajuću kartu. Oprosti, Kupide, ostao si bez oružja. Nije dobro. Drži se, Tea, ovo će biti grubo. A mislim da ću napasti tvoju neotkrivenu kartu kako bih ti uništila sve preostale nade. Eto, nema više nade, nema više pouzdanja, nema više šansi. Zar
još ne znaš pravila, Tea. Pošto sam svojim napadom okrenula tvog pouzdanog čarobnjaka, možeš vratiti jednu kartu s groblja. Hoću reći, kako me uopće misliš poraziti kad ne znaš pravila? Slušaj, dušo, sigurna sam kako su svi zadivljeni što si ovoliko izdržala, ali samo odgađaš neizbježno sa svim što činiš. Neću se predati. Ma daj, to što radiš je besmisleno, Yugi se već predao. Nećeš se moći nastaviti boriti za njega. On se mora boriti za sebe, mora se suprotstaviti bilo kome tko mu se usudi naći na putu. I što god mu se motalo po glavi, Tea, Yugi mora sam s tim izaći na kraj. Što? Možda Maja ima pravo. Možda se trebam jače boriti. Možda sam previše lako odustao. Ali što činiti kada je stvar protiv koje se boriš neka vrsta čarobnog duha koja može ovladati tobom? Nešto što živi u tebi. Što onda činiti? Pomiri se, Tea, s Yugijem je svršeno. Odustao je. Nije mu stalo ni do ovog meča, ni do tebe. Ništa nije vrijedno ponižavanja kroz koje prolaziš. Varaš se, moji su prijatelji vrijedni. Uvijek. Ne zanima me koliko imaš iskustva u igri dvoboja čudovišta. Ne zanima me kolike su mi šanse da te porazim. Neću odustati niti od ovog meča, a niti od Yugija. Neću odustati. Neću. Teo! Nemoj da te ove suze zavaraju, Maji. Možda plaćam, ali nikad se nisam osjećala snažnijom. Zato bolje pripremi svoje zvijezde. Zato jer ću te poraziti. I ništa što kažeš ili učiniš ne može me zaustaviti. Možda jesi sklona brbljanju, ali si dosta odvažna. Daj sve od sebe. Ova zraka vilenjaka je dobra karta. Dat će dodatno veliko pojačanje mom pravom prijateljstvu. A imam također i poništavajuću kartu. Mogu je iskoristiti kako bi se riješila Majinog kiborga štitonoše. A kako sam vratila luk i strijelu s groblja, mogu dodati njezino pojačanje od 300 bodova, pojačanje od 400 koje dobivam od karte zraka vilenjaka. Tada će napadačka moć mog pravog prijateljstva biti 2000. Nadam se da će to biti dovoljno. Prvo, igram kartu srebrni luk i strijela koju sam vratila s groblja. Zatim ću iskoristiti zraku vilenjaka za pojačanje. Sada je pravo prijateljstvo snažno 2000 bodova za napad. To još uvijek nije dovoljno. Damo u napad! Bog me je! Ili se čarolija poništavajuće karte ne odnosi na tebe, Maj? U napad, pravo prijateljstvo! Sa srebrnom strijelom! Pogodak, pravo prijateljstvo! Kakav pogodak? Mislim da te ide bolje nego što je tebi išlo. Sjajno. Umalo sam zaboravila. Moje okrutno pero. Ta bi mi karta mogla osvojiti meč. Okrutno pero! Predajem se, Tea, nemam karata za pobjedu. Samo tako odustaješ? Ne stavljaj mi sol na ranu, Tea. Okrutna dama bila je moje najbolje čudovište i vidjevši kako si je porazila, doista nema smisla nastavljati. Pobjedila sam! Hej! Bravo, Tea, zbilja si pomogla Yugiju. Svejedno, i onako ih nisam trebala. Dobar meč. Čekaj, Maji, moram te nešto pitati. Nije li posljednja karta koju si imala... Beskorisna, nije bilo ništa što Tea ne bi uspjela poraziti. Stvarno. Neke karte jednostavno nema smisla odigrati, ha, Yugi? Hvala ti. Yugi, Ha? osvojila sam ove zvijezde za tebe. Znam. Puno ti hvala. Nema na čemu. Nikad neću zaboraviti što si učinila za mene. Prebrodila si svoje strahove zbog mene. Dala si mi hrabrosti da se suočim sa svojima. Ponovno ću se boriti u dvoboju i nadam se kako posljedice neće biti tako loše. Uzmi ih onda već jednom, crvenim se. Hvala, najbolja si. Dobrodošao natrag. Stvarno si nas zabrinuo malo prije, Yugi. Hej, gubitnici! Ko zadnji do dvorca, magarac! Idemo! To! Ti se sklanjaj. Hej, čekaj.
čekajte. Tristan preuzima vodstvo! Ne baš.